салом бинандагони гиромӣ, барномаи хабарии Паём Ньюз аст. дар студия Шуҳрати Раҳматулло. сархати муҳимтарин хабарҳои рӯз. чаро Ятимов дар экранҳои телевизион наменамояд? боздошти заминфурӯшони аъзои ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ки аз вазифаи давлатӣ сӯистифода карданд. додгоҳ ҷони як сарбозро 5000 сомонӣ нархгузорӣ кард. Дилбар Гургова аз тарафи ҳамсояҳояш латукуб шудааст. ҳафтаи охир Саймумин Ятимов, раиси Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, дар дурбини хабарнигорон ва экранҳои телевизионҳои давлатӣ дар паҳлӯи президент намудор нест. дар ҳоле ки дар ҳамаи сафарҳои Эмомалӣ Раҳмон, раиси Кумитаи давлатии амнияти миллӣ бо либоси расмӣ ҳамеша дар паҳлӯи ӯ буд. яке аз муҳофизони раиси ҷумҳур ба мо гуфт ки воқеан Ятимов дар сафарҳо ҳамроҳи раиси ҷумҳур набуд, аммо намедонам чаро. манбаъҳои ғайрирасмӣ мегӯянд, ин хабар ҳам расидааст ки рӯзҳои наздик Ятимов бояд ба курсияш хайру хуш кунад. онҳо мегӯянд марҳалаи чистка ё тозакунии ҳукумат аз фархориҳо оғоз ёфтааст ва бо Ятимов тамом намешавад. давоми 6 моҳи соли ҷорӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ зиёда аз 1000 сотиқ замин ғайриқонунӣ тақсим шудааст, ки бо роҳи фурӯш ва қаллобӣ сурат гирифтааст. дар ин бора Юсуф Раҳмон, прокурори генералии Тоҷикистон, зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дод. прокуратури генералӣ дар ноҳияи мазкур тафтишот анҷом дод ва 5 нафар бо иттиҳоми даст доштан дар заминфурӯшӣ ва ғайриқонунӣ ба истифода додани замин боздошт шудаанд. ҳолат дар ноҳия нигаронкунанда аст. онҳои ба заминфурӯшӣ даст мезананд, ки дар вазифаи давлатӣ ҳастанд. як манбаъ дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Рӯдакӣ ин хабарро тасдиқ кард ва гуфт, ки боздоштшудаҳо аъзои ҳизби халқии демократӣ буда дар мақомоти ҷамоат ва шаҳракҳо фаъолият доштанд. барои соҳиби чанд сотиқ замин шудан зиёда аз 10 имзову муҳр ва санади мақомоти давлатиро дар сатҳи ҷамоат ва ҳукумати ноҳия бояд дошта бошӣ, ки заминхарон инҳоро доранд. пас ба назар мерасад, ки аз боло бозори заминфурӯширо метафсонанд. ҳамидов Абдурашид, шаҳрванди Тоҷикистон, як фаъоли ҳаракати сиёсии гурӯҳи 24, чанд муддат инҷониб дар боздоштгоҳи Туркия қарор доштааст. ҳамидов Абдурашид расман аз мақомоти Туркия дархости паноҳандагӣ карда буд ва асноди паноҳҷӯӣ аз бахши Созмони Милал дар Туркия дошт. ӯ қаблан дар шаҳри Истамбул зиндагӣ мекард ва бо пешниҳоди мақомоти Туркия ба шаҳри Элазик рафта он ҷо истиқомат мекард. рӯзи 15 апрели соли ҷорӣ барои исботи қайди худ ба шуъбаи пулиси ҳамон шаҳр муроҷиат мекунад, аммо ӯро дастгир мекунанд. гурӯҳи 24 аз мақомоти Туркия дархост кардааст, ки Ҳамидов Абдурашидро ба ҳеҷ сурат ба ҳукумати Тоҷикистон таслим накунанд, чун ӯро шиканҷа ва зиндони тӯлонӣ ва ҳатто қатл таҳдид мекунад. роҳбарияти гурӯҳ мегӯяд, дар ин маврид бо мактуби расмӣ ба ниҳодҳои дахлдори Туркия аз ҷумла дастгоҳи раиси ҷумҳури ин кишвар муроҷиат кардааст. ҳусейн Ашоров, як фаъоли сиёсии гурӯҳи 24 ба Паём Ньюз дар ин бора гуфт. Абдурашид Ҳомидов яке аз аъзои фаъоли гурӯҳи 24 ва яке аз ашхоси муътамадтарини шаҳиди бузургвор Ҳоҷи Умаралӣ буд. албатта бори аввал нест ки ин бародар зиндон мешавад. 19 моҳи декабри соли 2014 ҳам зиндон шуда буд ва имсол бародари мо Абдурашид 15 апрели ами соли ҷорӣ зиндон шудагӣ буд ва аз ин мо огоҳ будем ва бародарое ки дар дохили Туркия буданд барои Абдурашид дута адвокат ва ё ки муҳомӣ гирифта буданд ва мо ҳам дар алоқа будем ва ба баъзе муассисаҳои хориҷӣ ки аз ҳуқуқи инсон дифоъ мекунанд муроҷиат карда будем ва алон бародар Абдурашид дар додгоҳи шаҳре ба номи Адана қарор дорад ва мо иншоалло умед дорем ки аз худованд ки бародар ба ҳеҷ сурати тарафи Тоҷикистон истирдод намешавад ва
دولت ترکیه یکی از دولت های دموکراتیک سخن از دموکراتیا میزنند و ما فکر نمیکنم که برادر ما عبدالرشید استعداد شود. اصلی مسئله در اینجا است که حکومت تاجیکستان تا چی وقت پشت این جوانا میگردن و دنبال کسایی که امروز از حقوق خودشان دفاع میکنن و یا که امروز از آزادی گپ میزنن، نامای اینا را در انترپول و در لیست سیاه میتید. این تا چه وقت دوام میکنه و انشالله که ما مطمئنیم برادرایی که دنبال این کار هستند در داخل ترکیه، در این چیز ما انشالله اطمینان کامل داریم. اول از خداوند، بعد از برادرایی که در ترکیه هستند و از مقامات ترکیه ما انشالله امید داریم که برادر ما را به هیچ گونه یا به هیچ صورت استرداد طرف تاجیکستان نمیکنن و انشالله این حکم عادلانه به انجام میرسونن. دادگاه گارنیزون حربی دوشنبه وزارت دفاع کشور را موظف کرده است که با والدین فردوس رحمتوف سربازی کشته شده بر اثر لاتوکوب 5000 سومونی جبرانی معنوی پرداخت کند. فردوس رحمتوف را روز 7 می سال 2015 به صف ارتش برده بعد یک ماه جسدش را به والدینش تسلیم کرده بودند. والدین فردوس به دادگاه مراجعت نموده 238800 سومونی جبران ضرر معنوی طلب نمودند. اما دادگاه جان این سرباز ناکام را 5000 سومونی نرخ کرده است. ماهانه حداقل یک دو سرباز در ارتش تاجیکستان بر اثر لاتوکوب جان می‌دهد، اما این بار اول است که والدین سربازی هلاک شده از وزارت دفاع جبران ضرر معنوی طلب می‌کنند. با وجود واکنش زیاد جامعه شهروندی و مطبوعات کشور، تا هنوز وزارت دفاع کاری را برای پیشگیری از این روند انجام نداده است. هرچند که ها وقتی آن رسیده است که رئیس جمهور امامعلی رحمان که به همتایان خارجیش برای یک شهروند کشته شده آنها تعزیه بیان میکند به این فاجعه دخالت کند. خانم دلبر گورگووا زوجه راننده بازداشت شده گنرال حاجی حلیم نظرزاده را در خانه زیستی خودش که در خوابگاه زندگی میکند در پیش چشم 5 فرزند نابالغش همسایه ها مورد لاتوکوب قرار داده اند. او گفته است تا حال پی ضربه ها در بدنش است و وضع سلامتیش خوب نیست، ولی از سبب آن که بعد بازداشت شوهرش مسئولیت پدری و مادری فرزندان نابالغ روی شانه های خودش بار هست و وجدانش اجازت نمیدهد نان دهان کودکان را به طبابتش صرف کند. گورگووا به دادگاه شکایت برده است، اما در گمان است که به عرض او کسی گوش دهد، چون او تنها نفری نیست که مورد آزار همسایه هایش قرار گرفته است. او گفت به زنهای دیگر که در مرافعه شناس شدم وضعیت را گفتند به ما هم همین طور و حتی تا سطح مویکشی و شکستن تیرزه ها نمیدانیم چی کار کنیم. یگان حرف گوییم ما را هم باز میشینانند. فرزندان از پدر محروم شدند، از مادر هم میمانند. چی کار کنیم؟ به کجا مراجعت نماییم؟ به نظر می رسد مقامات راهی نوی فشار به خانواده محبوسان سیاسی را کشف کردند. اکنون مختصر از رویدادهای جهان و منطقه. طالبان چرخبال می حبدر که متعلق حکومت محلی پنجاب هندوستان بوده است و از پیشور پاکستان برای تشخیص و تعمیر به شهر بخارای ازبکستان پرواز داشت از خود کردند. این چرخبال بنابر ناقصی تکنیکی مجبور گشته است که در یکی از مناطق تحت کنترل طالبان لاغر فرود آید. در آن یک شهروند روسیه و 6 نفر پاکستانی حضور داشتند که آنها را طالبان اسیر گرفته چرخبال را نابود ساختند. هنوز تقدیر اسیران ناروشن است و سفارت روسیه در افغانستان این قضیه را تفتیش می‌کند. مقامات انتظامی شهر سنت پترزبورگ یکی از 3 فراری را که 3 ماه قبل از بازداشتگاه موقتی خارجیان گرفته بودند دستگیر کردند. این دستگیر شده زاده تاجیکستان بوده، مولوی رجبوف نام دارد و 20 ساله می باشد. اما هنوز معلوم نیست که در قبال مولوی رجبوف پرونده جنایتی با جرم فرار باز می گردد یا خیر. احتمال می رود که وی پس از پرداخت جریمه از خاک روسیه خارج گردد و از ورودش به این قلمرو و مدتی طولانی جلوگیری شود. شام 5 آگوست در برزیلیا برابر با بامداد 6 آگوست ساعت 4 سحر با وقت دوشنبه در شهر ریو دی ژانیروی برزیلیا مراسم تنتنوی افتتاح بازی‌های 31 تابستانه المپیک آغاز می‌یابد. در مسابقات که تا 21 آگوست ادامه می‌کند
برای شماره رکوردی مجموعی مدال‌ها 306 ورزشکاران از 207 کشور مبارزه می‌برند. با همین برنامه خبری پیام نیوز به آخر رسید. برایتان استراحت خوب تمنا داریم. خیر، خدا حافظ.